Coincidentally, Mmuso o ne o hire lekala la naha la bonono ho aba ditjhelete tse neng di reretswe ho imolla basebeletsi ba lefapha la bonono nakong ya sewa sa COVID-19. Empa ha morao mmuso o ile wa kgina tefello ya ditjhelete ka mora menyenyetsi e neng e kuma taolo le tsamaiso e bohlaswa ya ditjhelete. Sena se ile sa etsa hore ho be le diphuputso tsa diforensiki tseo ho tsona ho fumanweng ha o saka ha ikamahangwa le melao ya puso. former council members were enmeshed in operational matters, including adjudication, and in the process were paid, which is not supposed to be the case. They violated the National Arts Council Act. Lefapha le tshepisitse hore le tla jarisa bolaodi bo ka sehlohong le ditho tsa lekgotla boikarabelo ba ketso tsa bona. Mthethwa o tobokeditse maikutlo ntlheng ya hore ha ho tjhelete e lahlehileng. Le ha o le jwalo raporoto e utullotse hore ditjhelete ha di a ka tsa ajwa ka tshwanelo.